Iha Timor-Leste Konstitiusaun garante katak hotu Iha Direitu nebe hanesan, hetan tratamentu nebe hanesan. Maibe realidade hatudu ou seluk. Timoran balun kontinua abandonadu Iha dalan ninin. Problema psicossocial abandonado Iha dalan ninin. To agora, família no governo se abandona sira, não la rola responsabilidade basira nia problema. Hoje não se apresenta beta bot sira, história husi Timoran balun nebe sofre problema psicossocial no lau lemo-lemo Iha dililaran. Iha Konstitiusaun reteli artigo sanu resinen alinea rua hate tem katak ida labele hetan discriminação tanpa cor, raça, estado civil, sexo, etnia, língua no posição social. No artigo ranu resinida garante katak estado e dever pode proteger cidadão hotu liu siranebe e a situação vulnerável. Maibe saída makita hari e a realidade diferente ho saída mag definido ona e a Constituição. Timoran balun nebe sofre problema psicossocial abandonado e a dalan ninin. Hanesan humano siramo senti hamlahan no hamro. Siramo sakara consumo saída makemaselo consumo. Necessidade ida nema cobriga sira pode tane lima ba Timoran balun nebe sira hetan e a dalan ninin. Maibe Timoran sira nebe sofre problema psicossocial, dela ruma apresenta comportamento nebe hanesan. Balu calmo no balun fale agressivo. Sira sai agressivo litan, bainhira e mahatete liafuan nebe la merece basira. Biasanya main saya nitule tiada bah hemu kafe saya hemu kafe la kleuren kiri nyamai tama loja larang ne tama sa narang kuliah dica kuliah hakilar sana la kleur kono sa ema hale nya bebeka kare ema kuliah nya ne ema ni dunia ema ni dunia lain ni bakus ni misla dunda bakus la dun Nia mai hola mana ya kira nyamai sosa la nyamai fotide nyamai fotide tu sih nyabana kare pasal nyamai bakus sila ne Nia osang sini bem nia lori mai sosa mana osangnya saya nyamos foi se estrada ne nia bahusu fali tiu sila hele larang sih nyimus fali dane nia mau di nyosanya mai sosa fali itu sila ne Sira hatudu comportamento agressivo, tamba sira la contente, o tratamento husi ema balun. Sira la gosta, bainhira ema partilha, sira nia imagem e a mídia social. Sira bela compreende katak, bainhira ema aponta telemóvel basira, ema ne, halo hela sira nia vídeo, kahasai e ela sira nia foto. Loro ni ni bako ema rumah mau hindian kan ni lori tudi lori ni consegue sair essa fome essa rumah balung ni bem makan movimento ni kala aya ami asa det mana ni ko ali det lava ko ema mana tudo que ne cara ansa ne det masilaya ami asa ema audiano disciplina ko ali o disciplina audiano empon ne taka urse que mana ida americana bani nya buti empon o bana o butta empon ne o tratamentu keras o agora matkeras ne ko aliança ne mana ne alai tebes alai bapa le delta no vaga ne urse ekine ne de itmana la lo bateira Mas que não sempre que ema balun nebe compreende sira no lolo lima basira hudi responde basira ni necessidade lororam. Quando ni mai husu amasir ni sesang ni amasir fokal. Ame po sira ne po pale osan mana. Osan serni ni foto sini be ma klor me fo amas. Be sira usu me mama se asura ne po $1.50. Ola mas labara ka quarter. O tia po pale ni osan be $2.50. Po pale kapene ame ma anu ya aluma po
Ame ni amaluku tu boko tu ame po mau mana. Ne si aka ame tahu. Ne kato sana si aka doni. Wen labar ki tonu ya olati ave rabisaru dusi siran ya ne duni pale ne. Ne labar ki me pale ola ene. Ema barak tauk atu basic ba ema problema psicosocial tambah sira ni agressividade. Maibe, Iha Timoran balun ne be hakara kamaluk sira iha momento balun. Timoran sira nebe moris ho problema psicossocial da la barak musu e espaço público sira. Palácio Governo nia oin sai fatin ba Timoran sira nebe sofre problema psicossocial. Ia fatin idane mak sira hetan oportunidade ho de convive ho Timoran sira seluk. Mas que sira ia problema, maibe sempre ia Timoran nebe a cara kualia ho sira no rona sira ni Hanoi. Ulu berada hatu dia det katak ne anesa ami kolega ne bemak ya durante fine semana ami sempre asur malefatina ne e depois nya rasik talvez-nya conversa dan ipa oisa aula tene maroma kria plano ne oisa ema balu sai bulak ema balu mak kondisi anesa hau maybe aula comprende ne dia sendiri tapi dia conversa apa dia que la problema anesa oing amra tur dia antang tuir hauni rona ni dan sene tuir hauni rona ambapa fosa ya venere dia kat ite mate si moris vila vale mai bia se dia mane sene idane acontece o hira que taraine na bem cari se cari se ite moris normal hela então mate ne se la moris vila vale quando raine na bem ona ma bele dia sene mate sira se moris vila vale moris si mate mate si moris vila vale dia mane sene. Mas que sira moris o problema, mas be sira sempre ia Hanoi, o insa bele halo contente sira nyaan. Dala barak sira kair kail hodi soe batasi. No mas que la hetan ikan idane mak dalang nebe sira hili atu nune bele contente. Nia nesse emang bawain, so que ni moris mai deficiente. Nia dia sen hau kondisi mesmo asane mas hau sempre buka maneiras o para halo contente hau nia. Por exemplo, nessa hau mai lorong ita kai la mutu gane ita suruh malu halo belu mane sebab dalam rumah mau seru sing munisipida mai patinane ita belu ko semale patinane. Hau contente mai hira kolej sera akar conversa hau. Mesmo hau ne kondisi la dia mai be kolej sera la akri hau tu be conversa hau tu rali mara amutu hau. Au hari ema sa sira maina sa tur depois la sira la boke ema sira mai sira da tur ninian e kadang balon paling maina sa ema tur quando hang hela botru mas sira tomani foti ema ne han be rumah emudet ira nema kasa karakter si sira nian durante a tur na observa. Balon ne maya sa kona basa agressão galo bot sirne haus sidau kare mebe ya kona basa foti yamne sasa sirne karan sir foti porque emama ne mesa kansa comprende em kona ba em siran sane kan em comprende mebe hone kona emama sa salah halo causa suru ba em siran sare em no krita sane tambah sa ema sirane se abandonadu. Tambah sa Timor-Leste label Iha fati ba ema sira nebe problema psicosocial. Sira musi direito atu hetan tratamentu nebe digno. Maibe sira la hetan direito idane. No ema continua taka matam ba situação idane. Hinkata klorong ruma ema nebe sensível ba problema social sira hanesan ne. Hodi bele garante katak ema hotu Iha direito nebe hanesan Iha Timor-Leste. Equipa cobertura GMN.